Kajing persya barembu ia ke polis checkpost jong ke Dorbas nong Maureng Keneng, bat kajing dawa jong MLA ke Maureng Keneng constituency bandon ia kata ke checkpost kalapan pausai bakadon kajing FR jemut hapadang kisakri upat ba. Ban chupen kan mau hau benai jeliu nak liang ke Dorbas nong Maureng Keneng ha kajing kendo bat kilat pathai kubor usordars nong uba pita lawai ula pensai balada don ke checkpost ki pulet kiram don por sup wat tang man lek pahara hayo hahat hakisnong ki thau hasurok bat ngiyo i ya kajing jelai ki jing syak tu masi tu sniang hakisnong ki thau ki kali bayat ha kasurok national highway ki syak lute ki nong nyak kali ki syak syok bat syak pen mensau halor kene kaman ha kajing yo alat banya kendo berubah Havingstone Karpran UMLA ke Maureng Keneng constituency ha ka arpulai tarik unaitung araja arpusau nak liang usulong mil ula bu ikajing keli hau niu nomi kman bat ha bajubab ikajing keli ula ong bahkan bahasibun lada ka kerdap talasi lani ka polis checkpost kan don ha ketika than namarkan wanra ikajing song singan bante lakam yaki kam sniu kumta kajing persa jongki kadai tang kajing song thu bakla te halo kini ka cerukam kini ka checklist checkpoint mikyo te namar ba borbuang select leti kini ka thang mi khot ka Shillong bypass te tu taten na po markeneng sus po muroi ting set ton ka por bang lap ba ka don ka chicken cha tu kam tang por miet por yo pat kibun ki no Shillong ki belti pat kini ki truck ru ki se ut namar ba kalong ka ba bom da sky pachutan ki ching tu chenuti but kamtam kitu banyak permit te halo kani te don ke stong moksan de paso te kala kamstan kala ong nga ban de banura no ka oi ka kinja police checkpoint banong ching skan ki brio be beijing te kala kala ching thoru te menen nga la yo kala bani kendu DCP te lai bekan dia badi but ir sehab ba atau yo caka ke babiang te la ban sa da ko ka checkpoint tu ka caka but kini kini rap sibun nam ta ka ching song suk song shine jong kini song stong but kini ki kali we have permit ru kalau ching shine nama ba banai ti kanu ching snew but you don't do kini ka drug trafficking wel pa lamba jing ni ka caka but kini rap but gun ching snew ni rap sibun but kalau ching shine ki no song stong ni ka don pat ki snong ba persai kini desi ki stu bakala dei ke jingmut ke ni galong nam ta ke jing song shine jong ki nok song song ke ni ka thain desi stu bakala desi lai ke du mun shwa ba police ke haras ta kemi kum tai dei ka taru lai ke GP ba ni pej ba banam don kum ta ka jing don ju police ke long pun bang jing bom shine dei jing don police long mun ra jing song shine jing ki nok song song kum tang bi ba jing dei ka tai ke bangi ya kermenen baju ka por long di pi ba lang patla ban sai gini ka police checkpoint ru atum chikin tangkam chipaj ba ndre ban wara do kincha flying squad lan ni ki ka frequent patrolling kamdam permit ka ban night na kini ching snew pat ki sung shine ki bajeng ki sung stong to thain dikitu ki stong ban ke ba persha igene ha kidon te let's say ki subakala ka taru gin panbor de tang tu ki stong ka ba ko igene tingla ya ongi DCP ban belum kami ini ekipor bersuan. Dan kita ke bang yo kalau punya kan DCP kalau kan ke bang strat. Te pembagi bai ba gam sanya ekipolet namar ba janman la kapor kisah pentut sya dawa bisa. Te kumnu ko pila ban ong ba ai ka jing singan. Ami kata ai ngai kan nen di DCP ru ba kan hapet ba dan sekipat ba gam sya ban kata ka jing dan ekipolet kalau pun ban ke jing kecing map pun pej ba he kata gin thau ke lat lenti kum nu ban check ini ge berkhoi gem ala di pej ba kan long kan ne kum ta bat ngata pej ba utri lang hi kata pej ba utri lang dekat big board pulit dekat bat ni ekonomi khmat no sasilong kata pulit don mla hi ban ne kum ta bat ho chi dot kum kata tang ba dekat pej pulit ni da ngim don pulis su mlong hi da don pulit kalong man kecing bom skai pej ba kata nem piang pat gen telang bat ki bor hi bagi balor nam ban nim ala ding jing de chuprit ko mai pat kata de ga chu jungi nam yin gilai khana gini nam ta jing bah chu bun balang ki ba ya le tin ni bat shran mo kan de ta kalong pat no please kalong ba kalong ban ka kai ba ka kalong jing ma bon ki ti kata ngen malat ken ti kenu kenu kilat ti
Hababu cingkeli bahagi por beladap juyo i jingdon keti kipulet ban lumpisa lingba kini ki checkpoint bat hatu kani kamdai ke bapun slori ke bamsap na kaliang uba Havingstone uloong baka polis checkpost ke bau kwa ban penyeng ha katai kathan kan dai bet ban pet ya ke jingma na ke jingdon ki rius ne ban pen slor halor kite ki kamsna pisa bat ladalong ladak ban kerpat ru ya ke DGP ban bu dagi CCTV ha kitai ki checkpost. Habaya day berkejing kentho baka jing dawa jong u ban bu checkpost kadai na ka jing yo jing kersa na ki pulet ki baju bay pisai u MLA ka Mauring Keneng ulaong bakam syam ladon AA kum kata lani ban syak pen kham pisa haki pulet sa aku DCP ban bu dengan CCTV hagi ni checkpoint ni bu klang ba kini pulis kini myo ban lemon te hatu bat kadai ni am ka jing sha ba kan ka jing keno ba sha pen bor ki pulet ki badai ki nong ka syam pisai pi Angam kamton kum kita, ngadai bom long kum kita, but ujuran kum kita ni, kalau ngadai beri persak ikut bamsap, but reda itu minum jeng kita, persak cuy kita. Yang juga semua pada ka GDP ka keren persia ka bamsap, hendai ka bangi iya ka kubur, kalau kum ba seluruh lingba jong pi, nama kini kirdap, nak kalian ka GDP ru kalau ada pembeli kum ban khang sunan yaki. Aku tu khadap kita jong ke GDC. Ketua kamdai nam tagas suka skai, di don degai pat ketu dot baik kita, kamdai la weng no kawan bagala weng ketu, bawan ta degai pat ke bawan ng police department, kamdai nak CGC, saya tu bestu bak lang saya, di kamdai nong bagata bagi jendon kulit ban nam ta ban pesu corruption kita bak lajar, kang ejeng akan rim ke ba persai corruption, terhadap kulit corruption dengan kerwet kita kulit, tak jeng saya ni mali. Te ko ba pil ang mantan bakal din na po ka KSDC kini na po ka police department te ko ba naka-ay ba kata ka department dan pensay ni pinan batay Aku bamsha ngatip begitu kita khadap bekot ke GTC, te gitu lang baik polis, te mentampat ke bawan kalau baik kuat nak direct nak polis department ni. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya